Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasur kabri uhen nyau trap ha kasni palai kalalet bandawa na ulampang kayang dorbar tawan uba met ba lengdo. Ba on ailat ya ki MLA bakin ya tersani hapo kayang dorbar tawan halor kajing dan kam banweng kam shipor ya ki he pulet ha kabayadai bat kajing syaksiat yap jong uba cheres tafil thank you. Lakban kedau, ba kani ka jinglet ya kendu kalong shisngi shwa ba ka dorbar senrai, jong ka yang dorbar tawan kan poi sya kabakun. Ha kasngi balang ulampang syam la ailat ya ki MLA kaseng kongres ban ya kren halor katay kamat na ba ka dangdon hapdeng ka jing token bat jing bishar. Kani ka penlong ya ki MLA kaseng kongres ban mi jendat napo ka yang dorbar. Isur kebri nutrap melakukan kreat lagi universiti penginai dan kreat sol dan sekretari tentang kejing dawa dan ailat dan kejing yatir sani yang dapat halan yang kejing dan kam dan weng kam syukur yang kulit kat benar siap yap ya ba lihat serius thank you. Ini mau bikin kuning sarkar jela siap iba serius terkait itu dan tu but jadi kita sihat kalau mat di bahaya kesam di Turki. Untuk sarkar kelak hung ya inquiry bantu fit halor ni kam de ai kulit kepemilih ngok ulong bana kalian katana kulit aduk menta kampat lasim ya kam kemut ke departmental proceeding ke bagi belek persyai kita kulit dan banwen kam syukur kat badang dan kajing tokit suspension pending for inquiry. Ya Allah. Jadi i lembag gilat patai kudur bana kaliang jong pi kene address saya apa mendin kesini kat santerit sim lailat ikemedi bani keren halor kejingdon kam banweng kam sipor ye kulit nakadaw ong bakanit ka kam kesakut kejing tokit ha kayen kasyari matar kalau subjudice isno ba kejingdon kam banweng kam sipor kulit kat barang ya di tokit kadai ka kam gieng jong kena kulit but di departmental proceeding kam day kam ke bakta ya ke jungtokit balai lut bat kam sim day ke kam ke basateng ke nu ke yang kesyari dan kam banweng kam sipor di kulit kalong dan kam ban pun dikena ke jungtokit kalong ke bakut ke ba subah bat ke bom syaliang karena kini gemat bawa waki kinsya ke beli ban keren ya thir janai dan kam sipor banweng kam kulit maset ya ba serius katung kejing susu kejing ni kalong ba kene ka inquiry bathong da government kam dai hak kuat jungno ru hi te kene ka independent inquiry lada ka dai ka case ke ba inquiry de ki judge ada da ka kuat kalong subjudice mereka kene ka independent inquiry kemudian ke bathong hi da government bat kara report kan hak belai government kam dai belong subjudice kini kalau ini kerja kita pun jadi suku jadi dengan tip ya ka sarkar mano go yalam baklan mano mungkin kalau subjudice kini ka baklan mo kata hilap yang wanra ya kini kisiti ban kerpat ban dawa yang sesisin nakal yang ustika ban ailat yang ban yathir sani ba sesisin ha ka session habidai bat kani kajing syasiat yap jong ilit basye bat kajing suspend ya kini kipulit kemudian piti hi bunin kasing lai i haba ka session kala ya haba ki MLA repair dasdang banwara ya kani kamat ban ya keren Henry nakal yang speaker Syam la ailat nomor balong ba kaladon hak subjudice dina kalian kejungi ni sutu ba dai tang hapo ka ying robat tawan kata ka sur jong kipat ba lingba kinom ikmat jungi di MLA jungi kinyo bat keren sani ba
hayeng dorbar tauan habidei bat kijing jong upat ba bat ingkwa ban keli ya ke sarkar bat ka ju kapor ya speaker bodon burom ba tang na kadau jong ka jingdon jong ka di kapies ha sob jides atu omla su se ban ya keren ya kani hapo ka house atu on suskap jarno se habidei bat kani kamat kabala kta pet ya kari bat kacak menriu hi bro kawai bat insuron om bangilai iru ba kidon ki khun samla jong kahituru menen kesni haba kilailet bandrung haba kilet bandrung haba kilaya don ya gitu kipas nreina kaliang ka assembly omsim la sya yaki masno ba kani kadi ke kabolong persya ya ka demokrasi masno ba kani kalong ke kaba kani ke sarkar ka sensyar dan bor ya ka jela meklea ka jungi